Diakon maha persyaw tayo, sungan natin hinati Diakon lidongat ta sa persyaw ni Santo Portibion, rak mahitamando. Ako siya ni Dibata Jehovah, iwa mapagkukulan sa dosa na lumapahagi ko. Ako siya ni Kristus Kristus, anak ni Dibata Jehovah na sa sanay, ima na tinuhon si Maria, nagabigay siya sa Nicolbania, at orang sa hubungan. Ilo tuwata na mga nabirni, ipamuman sa atos, na matatapajal gagana ni Hau pinakirang, na tuat betul kuritan na mula magul yari batu na manai surgo laun dia muli debata Jehovah na manai perguguna suatu dosani si mai bana pai mamula sugut tunanon mau biala na magul to au siari ton di Maria lalu dia na Maria ulia kepada la Kristo kepada Maria doa dia sani dosa yang lain nama tu, mula mahul subuh dan nialah